Kinamtang Ingleng, Likeba Sirkep, KYF Karbi Youth Festival Kibi Ponalong, Miss KYF Kilongpon, Kangbura Sinar Arong Amekar, Ramsing Bongrungpi, Rupa Teron Piasupi, Miss Klirmina Bongrungpi ta Chepate Dunsi, Kicheng si winner anong e Chepalong Dunsi, West Karbi Yanglong Arada Pan, no me Kivan Pipen Ajoksi, Vothatlangso along Kadokabe Arada Tumpen, Archo Ponlo. Alangli aprang penta Miss KYF kachipate dun bomlosi. Alangli katisik sedet pen kachipate dun joksi undun dedet titilo. Bonta alangli aning kichipa bipe pin pen chipate dun bomsi alang Miss Personality pen si chipalong dun chenglo. Lapen Vothatlangso jet KYF along tame chipate dun pen first runner up anong e chipalong dun lo. Lapen Amur Falcon along tame alangli chipate dun pen hini anong e chipalong dun lo. Lapen non ipong Likeba Sirkep KYF along abangke Julie Bepi ahin pen support don vik ajoksi winner anong e long dun lo. Alangli Miss Klirmina Bongrungpi pen kadokabe arada phan choro alam the pajirpon lapen akehaipi Julie Bepi aphan tame suri choro alam the pajirpon. West Karbi Anglong pen Redson Timung report News 18 Difu. Asapi tu malam dia lo pamen na kita sini kita alam ya apa lo dan urus sama ke asapura lo jalan tu masih di tempat Vothatlangso mate atau kau tahan nongmi nang mat biteng support alam itu mata curupar lo alam di transfer itu nang linon la peneng haidun depen kaso angsong ini kita uji ini kamat haduma dagang dengan ini nanti yang kondoma dapat karena satu cetak kalau sudah di sini Tangkila nol bang so KYF long nang supi si Miss KYF long bang haidun lo la so long nang likuan ning arong do ini ningrong mane ini ningrong tek tek anlo mane pada pace thelok pen di make risik tu den anlo jeni ningrong karben no arap kan ahir tu make pidon pen alang ita an kitong dun ini ning sampik lorat khanta anang chitu dun tek pot kardo asuri alang kemhani di ning ilo je kardom chipilo ning rong pik an ning rong pik an nanti nang itu jungjung ben sa burai hen ben langsung se kang tu yang deng kapal di dun tulang pulason ning hang do ma la majeni alang also yang sa ning hang pulo ni di am su se rung dun jip ani ning hang pik ang song long ko along along frex talang jipati dun ani ni hin ben kito dun jip ani hang lo asini hala so dun pen stami ni ning chipa bibe ni lima thapon thip je ni bor I pulo te arni simani skala so tam chun bek la sini putat belek Miss Karbi Anglong pas Miss Queen of Karbi Anglong la hailong tani chapati du no bosami long lelang nong ibang ke sita mi Miss Personality bang ke ni Miss Karbi Anglong long sikilong dun cheng anong elo beauty be jane he bang ke la pen putot ni li Guwahati long amar puribek long chapati dun thulo hala daga bang ni ke thom anong e che pelong dun do Remen ke Ramsing Bongrungpi. tangkila nang supi ben don tangkila Miss KYF long dinar mate ke haidun lo la bang so long nang likuan ning arong do lo Ini kerong ke katobe atau benglong apa? Katobe terbi teman nilihin ke kalau langsung so emang apa yang terjadi langsung talent dok pelong nun tukangnya militan nilihin kerong nilihin kerbenglong pasti nilihin tapi nggak nilihin kita ansus se kalau ngepek padun cari nilihin kita nilihin emang kan nanti bihek ben nang tum son nalang li ka tlang pula son ning do mang tum nili hek me langsung ceplai pada kalau bangkan nili matan kita me kapor he long pen ajir punya long pen ado we tanggap pen doro pen long pen yang ta non son nong ini